omukoro gwo kushendekereza omubere gw'omunyamakuru Ranganwa Emanzi Claire Chopper gwashomba hibura umuntu omuri aba government abanyabutegeki abashubuzi abanyamyoga kandi kucyayika abanyamakuru ekicyo cyarenga Tere akaryo mukaza kushemerwa munonga arikoze samani aryo mwekambi nabwe ekyo katushabire Claire ekihumuro kirungi twatunga ekina cyango kandi kimwe eki yakozire ekikumanyaho munonga program ye nakora eyatsetro bwiro bwe yabiremu akashoshele jako mweshongozi wa Uganda no mumba kozire cyango mukutungura entaranta kushasha no kushanga abantu abarungi no bakufa kandi ababi bakaguma kako beno Claire yahayo okwage nahabara abacyara ije twongera gukora ki kugumizamu twahama kandi turiyo mu makagitu habwa Claire mbire mpingire nyanya za kabeji cyone kirabase kurugama ninza kukiretera abana bakire Claire kinabire ni manyaho ninge kimbire ni manyaho no mucyaro twirari serious yagira ngo yatandike ikintu nanaenda kureba nikikora nyoni mwishuka okugira buryo onkeche ya munonge chinko kumwishura munonga abirayine umutama ogwo kwembeza omukorogo gwakorerwa omumaka gabo omuriziringiro district nisinjiro kambwenu bana baruhanga mwena no muto no mukuru no sinzire no rwire no bantu makanashemerwa abatuye batwemeremo abatuye employinga Vision Group, specifically Radio West na TV West. Claire kaba manager wa TV West n'wagitandikire nanyabahiza kunkuza kuze nyuma aho muza radio ku ni ngoremero mingi nimba sima mbatera umugaro aba Vision Group. Yenda kusima Great African Radio egereza kumuhumura umugundi babiri bamukora kurize nawe ayine talent no mukozi mu runyi Moise otwebembere nitumanya nguturi abana bawe. Great mother and great friend. Nyewe ndio muba friends. Nyewe na Claire tukasinkana tukabugana okwezi kwa Desemba omwaka 2021. Yes. Claire Chopper ayafera abe ayine kiroto cyo kuba umunyeshengero abwambara city ngo ayonje kutebekanisa abanyambara abwa TV West ndisenyomo Gideon omudisuti isengero.